मोपा विमानतळ प्रकल्प त्या वाठारांतल्या लिकर शॉपांक बऱ्याक पडला। मोपा विमानतळाक लागून तो वाठार डेव्हलप्ड एरिया जाता। सरकारान नेमिल्ल्या 3 मंत्र्यांचे समितीन आता मोपा वाठार हो डेव्हलप एरियेचे वळेरेंत आस्पावीत करून थंयची बारा साल्वार करपाचें थारायलां। हाका लागून सुमार 45 लिकर शॉपां साल्वार। We have decided to include the Mopa International Airport planning area and neighboring villages as sufficiently developed. कित्याक आतां सरकाराचो फोकस मोपा डेव्हलप करपाचो। मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्लॅनिंग एरिया म्हणून नोटिफाईड जाल्ले त्यो एरियाज आनी नेबरिंग विलेजीस आर शुअरली गोइंग टू गेट डेव्हलप्ड। सो त्यो एरियाज आमी will fall in the category of the parameters for relaxation. हे खातीर समिती लँड रेव्हेन्यू कोडाचो डाटा वापरतली। आज आमी अशें म्हणलां की ह्योच क्रायटेरिया म्हणजे these parameters but based on data supplied by the revenue department which is based on the land revenue code. This is one important decision. We are going on these parameters but based on data which is supplied by the land revenue code and the data which comes from the town planning and the urban development departments. Sufficiently developed area कोण सांगतलो? रेव्हेन्यू म्हणजे त्यांचे साजार ना ताचे ते sufficiently developed म्हणून ते सांगू शकना। अर्बन डेव्हलपमेंट आणि टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सांगू शकना। So certified by the town planning department and the urban development. This is what we are saying that we are sufficiently developed under the town planning department and the urban development department. Certified. Based on the data will be based on basically revenue villages will be shown. So for example, Sirsa and TV. Sirsa and TV are shown as two separate villages. But when it comes to the revenue villages, TV. सरकारान बार्रा आनी लिकर शॉपांनी दाखयला तो इंटरेस्ट पळयल्यार सुप्रीम कोर्टान बंद केल्ली बार्रा आनी लिकर शॉपां एक एक करून जवळ जवळ सगळींच उक्ती केल्ल्यात जमा हायवे कडेची बार्रा आनी लिकर शॉपां धरून। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।